unim say Samuel Asikwe so na Friday ya Friday dey twem sure ana no has for no friend on fa president mentiase has for no friend has for no omo friend no omo fra Asikwe mfa on fa ko no na player ka has na wie dey no friend on fa omo friend omo say Ashie odwane na say bonani no way medical be catch some no man ni panyin me be catch one na mo challenge spirit no medical catch them la be catch them na kire mama mo challenge spirit ma catch them say boy we no no o tim komo won tenten enti komo no na ni teo what the house to stand by and it's Kotoko adwane house ko na ko won fa panyin bi wo house pa sama no no ni panyin na ne nam edi komo ne panyin ko ni fie ko di dinyada. This time around, Penina place kwama Ashie Samuel onfa. Ashie insu die. Onfa. Ashie info. Ashie infa. Me put him fit na obeka sa oni ha sa. David Ashie infa house for ko. Ko na enko na se onfa. Ekọ ba onfa. Ekọ onfa. Fu dam patch fu say no man e ba onfa. President. Ashie onfa. Kotoko no my lucky Kotoko de demands na da ne motu to won azo mo no nzu ni se ade motu do onya chu se Kotoko na esi echi no no man onya sure edina wo from fa na de ko ide yimo na twi the same thing na ye inu say as na wie afre ho na se Kotoko afa ya e fa no mfa ade se no airport asembe kre ni president uma se hospital za kuma to nwumre ye oh me man in atimo de be nwumre enwo I had the headquarters me started the record studio actually ma mo hu ne the right to on grounds enti Samuel Sterling Samuel Ashie no Kotoko for kodo ba sa sisu bi Kotoko for kodo house ko no kwa onfa Ashie na pick call no pick call onfa the headquarters ni suniye mami free hoy na me nkofo bi amra sisi Sterling one blow oh president enu ame be your story wa ha mama catch us say house team no ele nipa miensa bi enu ma catch o mo say o de say loan offer bi ba o be ja mo ma ye de o ma ko sure nim one more makari na catch o mo say ye ton sure 99 okay me kai pa tie mi enu a how to folk a players are omo surplus requirement in fact obi kropo wa ya register no obi on so ya register no by warm up kra wantimi nya bi this season enu a ura na anu aba o ura mu anu aba tie ni ura edan mu a no aba na ekoto mire bi na anu ano akoye kama menka o oh yes ewa pre-mine man ekoto mire bi anu na ye ka ma menka asemi die ehu cheche mai asemi ekoto mire bi anu na ye kama menka na kama menka ni na se players ni bi wo hono mu a ya ka kire wo hono se ye do mu kolon amankwa ba fi ne we makoba fi no we osho si an mame me play pa no osho Dihno Asante Dihno ni we fantastic footballer on bobo brutal cause one team am what say oh fantastic Ekis Odro the fantastic man take him amentia and you ready president me hu ye there be some no and some time there be me din some to fam me hu ye president there be the headquarters of local football ni me dropping sem na me maba ko krankam Mr. Ekis Odro tie me kra de na asai kra Samuel Sterling boys ni bi wura tan mu no omo kwa omo say low asem terminate contract me enko low asem bia do nye low asem terminate contract me enko tie ni wonderful boys ni bi kwa omo say da bi enye low asem mo nton yen enye na na beton yen nton yen mo say yen ka plans no ho dia mo terminate mo me terminate mutually na mo me enko ye kwatena fie kwa nyama asem ntienwa loan offer ye dem abo esi wo reject say da bi wo mpe terminate me obi amfa no ba bi
enti boys ni bi enma no ma dwa no ma dwa pa o mu wura dan ma na heated argument wo no ma dwa so omo nkolo ne enkotena mun terminate contract no nyenye den yenko mun terminate contract no yenko wunia next year say ya me pass some place en fa na ya me be free enti boys ni guy ebi guy say loan ni sa no ma no na mo keka ni nyina no tie rodo rada sem mun terminate contract no yenko na Gideon Asante Dihno. Yeah. Bobo brutal. Wano kwa na me ten se oni ni team no kwa no. Ayo mo de house ekwa afew. Hey. Sa house ayo mo dey. Se. Akwada no se wo be kai so mo call Togo no. E ba se na se wo some problem bi tu be kai mo de ne bai. Sure. Ka so mo de ne bai. Mo ko mo jan kama na bai. Man sabe ya no da medical tax bi no ya. Sure. Now say the second medical test no vindicating is say nyane ye kan nye sa lete baba pim na say ya register no first one na register no da register tia so mo no so no ebe so mo kira for no say sa lete dia say mo na mo say BBC me obi BBC ni ade mo mi nya ware no obi ankoi sure o da say tom so atema kodi wo Asante 99.1 Asante Dihno. Asante Dihno. Asembe kwa na kosophobia. Asante Dihno. Na ami me time no. Okay, me time no kakra na aka ma me mfanye seto se ho adwuma. Obi ho na obi a ye seto se pa fa china me ye pa to ma se so. Ene medicals no abonchen ansa amaso. Seto sei. Yeah. Eno so kase be wi na dey. Che Daniel ma menchia. Edu James ma menchia. Set or some medicals ne nenso amfa ebiem amaso Samuel Sterling muntie asema me ka kire wu me say dan me frɛ opanyin bi na nam ne ka se na me say Chelsea na wintimi compete with EPL nim sikani be fa Chelsea be dominate EPL ti o sikani Roman Abramovich obefa no Chelsea be dominate EPL oko France o man ye nim o ma abedi pele mu nyina ko pass to Olympic Marseille Olympic Lyonnais otie o man na je French League a sikani be wura mu pe Paris Saint-Germain Sheikh Artani wani Sheikh Nasser Al-Khelafi esikafo no be fa PSG no ene Olympic Lyonnais ene Marseille French League A no omo ntimi ni Paris Saint-Germain nye de emo oko DR Congo Moise Katumbi sikani obefa TP Mazembe obesisa ye we champion mo ni yaje mu awakodom eko dominate DR Congo League no e dominate Africa e je Champions League oko South Africa ye ka Orlando Paris na ya ka Kaiser Chiefs mo what I say and it took Dr. Patrice Musepe sikani obefa Mamelodi Sundowns Odoma dominate Africa, a dominate South African League no. Uti. Ade na house nkwasi kan ya be fa team na team ni nyi. Ade ntia. Wo ya house supporter, asma me no kan fa kwa adwumi. Ade na house nkwasi kan ya be fa na team ni se nyi. Wonim die ntia. Se sikadi ni ba be fa club no. Na one more omo ni sikani ni ba be ya adwuma no. Se mentality na change amfa nko ba bia football mentality na kudura enye yie tieni u edi internet team ti se heartsofoak ema player betena ne fie saa bosome ene na otwe baako na wasu ntimi sa mbese mi hu adentia se has be ma a single player si aba betena ne club house for 1 month 1 week. It has it will nim opana has it not one onim opon
Mbi na me yaram ja sane togaf ye friends Abubakar watara Abubakar utim ne da ho uhia set ana uhia no Kotoko fo no mnya kwampu kwa na so mu hia no nto mo ye den 2 matches 2 goals it has not one no from board of directors team coach no any man it mu nim has ne opɛ me boa Edi ntina seto se ne betena has nko a podman for 1 month 1 week etimu mpanu fam to obi anim ya has pe andi no Delali mitine ka kwache Manchester ni no mitine kache Delali mitine kache na Samuel Stanley ma futu am de be ma has fo ni enipa bi mo has team ni mu tie ni so man se so madwena has enye yida mon se so madwene mo ma madwene no enye has first tiu all examples na me set down all examples na me set down obi oba be fatim bia sika from coffee fatim si nyom be fatim si na mo fatim si na no wuti no ma setim ni shabere pam oba dominate system ko adentina has for so manya sikani so team no ekoso 12 14 na has sikani abe fatim you 1 month 1 week yetimi nsan tieni I've been saying this seto say wanyeli o Messi seto say wanyeli o Messi eti de ya no make say so free set no we hia na what pogma on wa akokwa space wo ye den dia no wo ye den na men kan sempi me de set exclusive ni baba me de ka de futuo we ama house fo no say mama house enye first bombe house team ni dia has no interest no form e form has ni din no e form Samuel Stanley tienie enani nyina wa twem a ye hwe seseto se ba ko ye ne medicals no amaso na me no ka sei no utie contract a wo seseto sei esan no mi nyan ntie se player no free say contract no me watwem e wo se me sign e wen nam tian say obi so ye ja no office nti we dey twen ye ja no office nti we dey twen ye be san de aba contract is almost standing 10 years contract no has for prepare contract mienu first contract o me buy and house for amfa san won financial mti boy ne reject ye nyana me tie no say boy no any team no mu demand san won fee of 50,000 Ghana cedis first contract ne shem iti boy ne reject ye nyame tie no say house for no prepare second contract and buy second contract ne this time around na has for na accept signing on fee no majatum dinamite no say house for na signing on fee of 50,000 Ghana cedis natum amma penamite no entwai no kwa be mienu 50,000 no but a 2.5 contract 2.5 contract na ombetua sika ni mprenu within 2.5 no sika na ombetua ni mprenu na obetua sika ni mprenu a boy no nyame tie no say ne bosom nya katua no it was around 10,000 Ghana cedis there about a gross initially nanka boy no penamite no mpeso obeji says kanatum no pebia de aka ho by na me no tin konwa so yi boy no agiatum se gross no anya hwe me na me se me bobo na me heartsofoak team no my ready mebo it magiatum na mom tienie nya me pese modi se contract ni ema me ni pe nya me tie so boy no so ni team no enso ka se contract amodi abai ma accept ni amoka wo de se gross so say ye nya hwe
me a me boa me body mon be dey e be kire say ye bi be kan wana se fa bi count my ready me bo na emom no ne edi kan me free agent and am ofa me etimu fa se contract no ma me say dachi me ko bobo no ma has na me ho koya kono ne team bi say obeso obefa me a esan se me free na man twa sika mo bia no at least mon fa some percentage bi 5-10% bi nya dey emfa nhiem say mo ton me a eja mo be pe kakra ye dey ama me esan se mo fa me free se ka ko fa ni free club bia ube kwa kotua e wo ho timi se mo fa no nya dey enhima me afen so pename tie no ro afen so mo fa nhye mo ma me se akatua no eri kwan se ebia ekam be se ebia 3 months mo fa no nya dey enhima me se ye ba be yatwuma ni kwan se akatua kam more than 3 months timi fa no so nya dey enhima me now afen so mo fa some percentage bi enhima me based on me ankasa me performance mu sampa chinam na so e wo say games nso mitimi ya dey ebo na me tie ne say after seto sending the team no ya set house for offer no me dey baaye no omo nso dom yes ye mo fa nhye contract ni mo omo niye enema miensa we yes sa no ma miensa we nti medicals no ya gro ho a ye betu aseda sa na de nti etu aseda nse has for no omo ye team no omo nim no has pe because me you be that player baako tipo bi man ui yana man nko poni pa fofo man mra mu nsan wo bia nso omo mo ya mu mentenu omo na mo mu nso omo na ebopo game nyame tie ne se even enana ya so medicals no boy ne be ye no contract no omo complete you enkwadi obi aho na obi asan po na campus medicals na baso na enumu na nyamate ne se communicate ne ko se he metam no ko asem de na kan hia omo kuma se fm kamis huwa se wan bro wasumodin on wasumodin asema me kar wasum edne on kamis huwa se wan asema me ka kire on we say kamis huwa se wan wo de onu se kodi ha se ma the same thing yakui sa na obeye no me say sa na wo ka se seto se we hwan no se house ni mu opa utie won keep seto se for 1 month 1 week ha se who se who Leo Messia how to focus who Leo Messia who keep seto se for 1 month 1 week wudi mi abe ye ntianum na kwa poku ba we did 2 weeks 2 games 2 goals. What is this? What is this? Say no ma miensa we report ni sem na wo free set you. No ma miensa no. Eno ma ya make e na wo free set e bia wo de ba no. Munya happy a. Uti. Beautiful. Beautiful. Ya ka sem ya tia na ho to no na o okay kan ya. Team bay top team bay no we ase a. Obeso player ba akoso sa for 1 month 1 week. Wuri mi apa we this agrowing. Wuri na apa sa grow baby. Concert party obedi. Wuri na apa concert party obedi. Coach ni mpena na se coach ni mpena. Release him. Na express when you watch us say. Mo me kar ko isia. Hot press ni nyina. You watch us say. Ina set mo nim no. Mo nim set. Who pay player na. Se to sign for 1 month 1 week of man ate e ma club no kwa ni value e so kwa form. E se kwa wo ka set to Asante supporters na dwa. Of it e no kweso mu dwa. Ya tikroma ya ma Kotoko fo atwe kwampoku ogma twe kwampoku so din 2 weeks I register the number 2 games 2 goals. Nipo de amia na say Kotoko na onu kompo na o point of position na yen onu post nsan wo has na wo de and ade we ya ka ho asem sese ade we ya ka ho asem sese anya na sase yo wo be kai a heartsofoak eye so mo fa samo abo atene makelewa active footballers so ye go season we anom ye so mo form koda hotel 3 weeks answer yes and what skills be no skills be no the skills no skills be no we no would defend ade we defend ade after mo abo atene ewua me say take wo mo hey now okay man when twasem the same skills na man when twi ba Kotoko the same skills na asukwadie the same skills Benjamin boy see pass you through e be ko 2 weeks 3 last summer players just when link you to us send us 5
the same skills. Enti team no wonim nya apa because wonim nya apa won keep one player back for 1 month 1 week ediengwa aka say we out enti na so ne medicals na bonchen etena be bonchen you say yenim da set be medicals no because me no ka say pe no nkoma makodini no mama tie ne say even contract ni mpo ne prepare nwie no wasan ana nyam tie ne say nya me tam no emwa me I say me twa atu no so kuma CFM o chebe edmo what I say? Kumisua, Yamfra wa ha, why? Kamis was why Yamfra wa ha, Janchen Yamfra wa ha, pen baby na Yamfra wa ha, a dorsal cobe no could now. It's some stalin. Near woman, you say. Near woman, what Yamon Panoquebec town we can crowd you be from wa, Bema content baby co baby for TV or. Nya bre pan e business no ase mfa sa agro na ma ha 2025 nya agro kra nya agro kra ehu Samuel Stalin president ni ewo mu nyina no say bo mu communicate ma boy ne say on konko medicals nansa 99.1 onko medicals no na omode oye medicals wi no pass ya utie wo America sin we no pass ya na oma ahwe contract no etinetie ne se sanete de nka wo se Americas no otime bas be na nyame tie ne se ne no ko bi anko se Americas no mra meye ko bi anko me tran konwa so yi na ko bi anko se Americas ne baso na se maso ntie ne Americas na maso ye twa chena enti eye tentative medicals and ye twa what did this have you in Kobe, I want to say, Pena Quaye. Or to oil me say, or to the oil. Me say, me no masma me kenyano. Masma me kenyano. Enyana say, me nim didn't have GG player back also for 1 month, 1 week. No, what pa or your day? Me dem gitum se set no, when you be a, would it you? Me gitum se set you be a. Has ehu you Messi. Ah. Adentina has when you pa won ko follow me no pa mo seto say man ngo yes asantekotoko kumasi asantekotoko se kwampoku abedu in fact winter transfer you masan ba akopɛ kwampoku and goalkeeper Benjamin Chum sure na akamienu akotoko pɛ so mo wie Samson Duku also kotoko wie no Isaac Mintah I was a Kotoko wie no na mom nyame tie no se boy si emienu Samson Duku ene Isaac Mintah but unso mo nso no Kotoko team no timi kopo man no ne ade arakwaja ache ne ade but Mintah kwade was strategy akwampoku Mintah ne trash no was strategy akwampoku na me no kasa se sie player ba kwa ne de no aka to ne bro no ma wie no but enkopim se week we be ko na wie ye kra de se un se Samson Duku ya yine pia ma ne nyonwanwa ya Samson Duku Kotoko se fa Samson Duku bo se ya yine pia sa ma ne nyonwanwa kra se Samson Duku de no so do the final stages so se Kotoko be ye another sign na likely se Samson Duku no be ananso no nanka no mo hwa Isaac Mintah na Isaac Mintah on say from day 1 ya de aba catch us ensem wo ho Isaac Mintah ensem wo ho in fact un say okokopre ne friend say floating no e wo efi wo na me no kasai no still there are some 1 or 2 documentations bi antimi go through Diana stars for no eguso mo nso no ene nam ho a un say wo your boy onom tondi no ko Libya no na the last time no pede report e ba no sika semia ne wo se Diana stars any club no we Libya no e complete no any samtoko be no se Diana push di mo ntina ma boy wantwa nkobobo sure into buy no okose wo kwa kope floating na me taxi chem se floating no abetom akoka the ITC no na ITC no bi hajaki ITC no enti ama boy we se wasakọ wa consult the Ghana Football Association so omonhwe na ITC ne incentive kana nko ntimi nye free na wonhwe so betima akwa adwuma no
era ma Asante Kotoko ntino Samson Tuku beba eja Isaac Mintah assistance now you see ITC no wan ho say no sa wo hwemu a me text chem say e dia na fo na release ade na ma Libya fo no player wa ton it's a Libya fo ni dwa pa say e dia na fo no ko say boy no ko ntimi tema boy no ba no e dia na boy no ba Ghana no e dia na was the first club of contacted boy no okay and nkofo no Libya fo ntom warning say mon try me ma say me fight Isaac Mintah dia on fi sika na me sure e dia na fo no ko stay back it has said na boy ni Libya club no mutually o matiase a o matia dia na fo no ehunu say ade no e kwada ho om kon sa do ama so mu haja ke so no ma bi ni ade a Edwana fu yes by boy no na kuma akodi asantekotoko onya kotoko ro be pia papa na kondo Mintah eti say Samson Tuku and ye player ye likely say who say kotoko wi na e wono a Samson Tuku Isaac Mintah be dwane later one blow president uko betemu a nanka omo right back omo left back Francis Akwa in fact what call black galleys school pia be nkum ni so sa the form na worship this is your man 90 This year FM 99.1 na nye wo mni say aburu yaro ba menchia ba menchia aburu yaro nye wo mni say Asante Kotoko ho na bechem fonu so omo nsem ade din 99.1 stubborn edin yo me ye club omo digwa wa no ne sure wo ye ya no mama akọ wo ya no msams ayi diedu no ne prince wo kwabra no wo ta so gesuo kra no dom kwan mo ko sa ne ade a enti Kotoko ho no prince no mo na no wo hye na nsai kwan pori omo esa abro mo asese nkobere Kotoko be dey ebe wi no mi ame tie say offer bi wo outside what does it offer bi akopie mo outside a bechem for na consider Jama Francis Akwa ni move to Asante Kotoko no adum na Kotoko for person ye smart Kotoko for person ye smart because Kotoko no omo nya a backup and say a competitor Asante Kotoko nya a backup and say a competitor e jama Patrick Asiedu go say so Kotoko left back one na e Patrick Asiedu enkwa na akoka no smart e na okoye ja okota ba bi wo America ye bepem na ye hunu so Kotoko left back wa ka ba akopɛ Patrick Asiedu right back wo mienu right back wo mienu akoka Emmanuel Kote and Lord Amwa eti prosper ogum airport bi be deputize na so ban sa competition no e no mo kɔ Francis Akov bechem ho ba na metie na se bechem fo na yeyere mo nsa eti Kotoko ye smart na winim say madika ba be sa story we say me yansa na ye kɔ holidays no say Kotoko ehuni say Francis Akwantimi amade a ana mo concentration e wo se kwa wonderful Kotoko hwe say This year FM 99.1 on betima wuram na Samuel Ashie hey o masa ko hu bio president esem na kere nyure Ashie no in fact ye be break me be catch us say Kotoko for to Samuel Ashie ama me catch us Ashie no wo hwe outside in fact Ashie ni house kura no Samuel Ashie wo ne house sika bi kwa fanen sa hunda wo sika bi afanen sa hunda say o nearly tema sama transfer window no no Olympics 4 years o mo mpre no say house for no gogo na mind omo gogo na mind o mpe bi kwa de buamu ade bi de man say o jena wo de tafre ho me rade na mum Ashie no unim say na ne contract be wu December si o betima akọ wawu na Asante Kotoko ehwade ni dinya sanya becemfo no eyeyira de ne so no ene we free etomu nya Ashie de no be na wablo nyame tell say Ashie di manse no ni di manse no ano hye ano hye tema Kotoko for na sa twebere kakra Ashie
asukwe ya daw ya daw ye na wuyi na medru ha say na me ka kotokode ma me fast ye no on asukwe nso mfantwim ma me mfantwim I the headquarters back to back nko a exclusive